predsjednički kandidat Srpske koalicije Dobrilo Dedeić odlikovan je danas visokim ruskim priznanjem Rusija pravoslavna zbog zasluga za odbranu vjere i nacionalne ideje. To je medalja koja se dodjeljuje izuzetnim pojedincima koji su cijelu svoju ličnost, kako navode predstavnici organizacije koja je Dedeića odlikovala, i dušu založili braći koja požrtvovano razmišljaju na isti pravoslavni i nacionalni način. Također, Svesrpski savez veterana Bojevo bratstvo odlikovalo je Dobrila Dedeića kosmetskom zvezdom prvog stepena koja će biti uručena na svečanosti u Kruševcu. Srpski veterani visoko cijene zasluge Dobrila Dedeića za odbranu Kosova i Metohije u sastavu države Srbije, te požrtvovanje koje je naš predsjednički kandidat pokazao u odbrani najsvetije srpske zemlje koja je Srpskoj koaliciji važnija od Cetinja i okoline. Savez Bojevog bratstva, čija je centrala u Rusiji, i Sveslovenski savez koji objedinjava društva srpsko-rusko-bjeloruskog prijateljstva uputili su srpskom predsjedničkom kandidatu otvorenu podršku na izborima 15. aprila. Srpska koalicija je uvjerena da će srpski narod u Crnoj Gori znati da cijeni činjenicu da su Srbi Kosova i Metohije kao i ruski patrioti podržali najistaknutijeg srpskog političara iz Crne Gore Dobrila Dedeića. Srpska koalicija ostaje trajno vezana za jedini prema precima, savremenicima i potomcima odgovoran koncept sa Rusijom i Srbijom do pobjede, na kome je utemeljena kampanja našeg predsjedničkog kandidata. Uvjereni smo da su Srbi u Crnoj Gori prepoznali patriotski kurs srpske koalicije, jedine političke snage koja se nije odrekla zajedničke države i one istorijske i tradicionalne Crne Gore, iz testamenta svetoga Petra Cetinskoga, kojoj su Rusija i Srbija jedini iskreni prijatelji, saveznici i prije svega braća po krvi, vjeri i oružju.